Sitawuthanda nje kubonga kakhulu kuma directors boba beMagagula, kuma directors eSibebe Resort. Sibonga nje ukuthi kube ngibo laba sponsorisha i-knockout yaseMzimba. Bekusolo ke vele kude i-knockout lekhona la. Bathi ke baqhamuka bakaSibebe Resort beta bato sponsorisha. Sibonga kakhulu nje. Le tournament lena ke vele be very strategic in a sense that bekungiyo i-tournament lebeyidlala iqala nge-round robin ibese seyichubekela ku-knockout. Bayidlale kahle ke bantu baseMzimba le tournament lena. Lokho ukuthi inkomba takhona baproduce i-team leya ka-Super League. Ngona lokushoko ukuthi cha i-competition seyinyuke kakhulu lana eMzimba. Uyabona nje nale final ukuthi yinhle kakhulu lena le competition la kule midlalo. Uyabona ukuthi wonke umuntu ulambele kuyiwina le tournament lena. Inema packages ke lamahle. Le tournament lena iqhamuka nekugqokisa bo Rafaela. Kunengi nje lokuhle ngayo. Kunebantu labawinako individual prizes labayolala khona kuSibebe Resort. Sekububambisa sekukunxusa nje eMaswati ukuthi abambise bona bakaSibebe kuze ukuthi ibusiness yabo yanze ngato tonke indlela. Cishe ngiloko kakhulu lesingakusho. Sibonga kakhulu.